Pozdravljamo sve vas koji ste uz program Totalnog FM-a Sisak. S nama je danas Matea Stanić, sisačka studentica čije ime jučer odjeknulo domaćim medijima, a razlog je dopis kojeg je Matea poslala glasnogovornici Hrvatskih željeznica, gospođi Mihaeli Tomurac-Sušac. Matea, želimo ti dobar dan, prepuštam ti riječ. Što je tebe konkretno potaknulo da ti to napraviš i što si očekivala da ćeš time postići? Pa stvarno nisam imala neku lošu namjeru, dakle tim dopisom da bi naškodila bilo kome na njihovim radnim mjestima, ali eto koliko putujem, ne putujem puno, putujem 2 godine, događalo se svašta, ništa nije bilo sad šokantno, neizdrživo, jednostavno se navikne, ali to jučer mi je bilo možda ta kap koja je prelila čašu i samu sebe sam zapravo iznenadila reakcijom. Nigdje nikakva informacija nije bila o tim presjedanjima, odnosno vožnji buseva, i došlo je do toga da jednostavno vozač čak nije ni znao te uličice u koje treba skrenuti da bi se uopće došlo do tog kolodvora, jer nije jednostavno doći do kolodvora željezničkog, nije uopće uz put kad se ide prema Zagrebu, i došlo je do toga da jednostavno si uzeo oduška, izašao je van, ali mislim da je izašao van i stao za nuždu jer su ga zamolile 2 gospođe, ali nije stalo na njima, počeli su izlaziti sve više i više ljudi na nuždu. On je izašao van, zapalio cigaru i da sad ne idem u čiste detalje, bilo je 2,5 sata vožnje do Zagreba i došli smo u Zagreb, naravno u busu je bila katastrofa, ljudi su i psovali i zvali su HŽ već iz busa 2-3 žene. Došla sam na kolodvor u Zagreb, išla sam si po tu potvrdu HŽ-a za fakultet, pošto sam cijelo predavanje propustila. I na kraju da bi oni rekli da oni apsolutno ništa ne znaju i da narednih mjesec dana nitko ništa neće znati, da je to do uprave do koje nitko ne može doći osim voditelja tog nekog odjela. I ja sam došla doma toliko isfrustrirana, živčana, ne znam ja šta se ne, tražila sam neki kontakt nekome kome bi se mogla obratiti. Došla sam do maila jer broj glasnogovornice ne postoji, postoji telefaks, a onda mi je bolje slati mail. I očekujem ništa posebno, ja znam da ja ne mogu tu situaciju promijeniti niti ništa. Ja sam očekujem zapravo još uvijek odgovor neki. Taman bio nekonkretan, ništa posebno, očekujem da vidim da je nekome barem stalo u toj upravi, u cijeloj toj zavrzlami. A koliko sam čula od starijih, situacija traje već mjesec i pol tako, ali eto ja sam prvi put jučer to doživjela i ne znam šta bi rekla. Eto. Ok, dobro, reci mi to vjerojatno, kao što si rekla, nije prvi problem kod HŽ-a. Koliko ti se često događalo, evo, u odnosu na koliko dugo već studiraš, koliko često zapravo se moglo desiti da jednako reagiraš? Znači, koliko često se događaju takva kašnjenja i nešto ovako malo veći problemi? Pa kašnjenja su, navikneš se, učestala su 10, 15, 20 minuta, još i nije panika jer jednostavno se navikneš. Ali dok su bili zimski uvjeti, evo, ove godine ne mogu reći stvarno, nije bilo nekih problema, tj. ja ih nisam doživjela, ali prošle godine to neću nikak zaboraviti, ja sam preskočila taj vlak, tj. otišla sam sat vremena ranije, vlak je krenuo u 6 iz Zagreba, da bi ljudi, u Sisak došli oko 11, 12, a vlak je išao za Volinju, da bi ljudi onda u Volinju došli u 2, pola 3. Znači, to je jedino što se još sjećam da je bio neki događaj na koji bi možda tako odreagirala, ali ljudi koji još putuju kažu da su doživjeli 10 puta gore slučajeve i da su da ih je dosta, barem radnika, ukinulo se, dakle prestali su putovati vlakom, počeli su ići busom, ali nekako je to barem meni osobno neprihvatljivo da idem busom jer bi onda iz Capraga morala ići do Siska, a ovako mi grad i županija subvencioniraju kartu i od 500 i nešto meni ispadne 130 kuna mjesečno, što je financijski super i to je super potez. Ali eto kažem, često putujem skoro svaki dan, osim petka, nekad i četvrtka, ali stvarno nisam imala baš tako puno negativnih iskustava i nisam bila jedna od onih koji će šizit, koji će ih sve popljuvati, koji će dignuti ruke od putovanja vlakom, jer eto,
ne znam, nisam bila takva, jednostavno sam bila debela sa živcima, ali to jučer mi je bilo, to mi je baš bilo nezamislivo. U jednom trenutku sam mislila da je skrivena kamera u pitanju, ali eto, ne znam. I okej, ajde mi reci ovako, ako zanemarimo te subvencije, da li je po tebi cijena te mjesečne karte studentske u skladu sa uslugom koju ti dobivaš? Pa, nažalost ne bi baš rekla, bez subvencije apsolutno ne. Da postoji neka subvencija na bus, dobro bi razmislila da li putovati vlakom ili busom. I ako je bus direktan, ako ne staje na stanicama kao vlak, onda bi vrlo vjerojatno se odlučila na bus, ali mislim da takva opcija ne postoji, ali da cijena nije u skladu sa uslugama koje se pružaju, dosta puta nije, neću reći da nije skroz, pa teška srca ću reći, ali mislim da u konačnosti nije nikako. Zahvaljujemo Mateji što je izdvojila nekoliko minuta za nas, a vas pozivamo da ostanete uz program Totalnog FM-a Sisak.